Forex Sensei. Nema, ljudi moji, pravila. Nema pravila. Nema Libra gdje pišu pravila. Nema pisanih pravila. Njet, Rajko, nema. Ukoliko bude to i to, dogod se to i to. Nema. Sinko moj, nema, alo. Razumite li mene? Nema. Ne postoji. Nema 100%. Zaboravi. Međutim, postoji 50-50, 50-50 ili 80-20. A šta to znači? Jednostavno. Ukoliko vi nešto znate i gledate u nešto i sad postoji relativno isti broj razloga i da nešto mora ići gori i da nešto mora ići doli, šta bi tada bilo najbolje? Ništa. Ne radi ništa. Ništa ne radi. Najbolje vam je iskreno. Digni gujicu i biža čao do dva, bavi se neći pet. Šetajte. Gledajte balon. Gledajte televiziju. Da ne rečem šta god drugo. Ma čak god hoćete činite. Samo ne bite za ekranom. To je najvažniji faktor. Zašto? 50-50. Veća manja. Sad, da bacite ovako noćić, pa igrajte se s noćićom, majko moja, po zakonu vjerojatnosti morate uvijek pogoditi. Neće uvijek pogoditi, nego ćete moći u konačnici po zakonu vjerojatnosti biti u pravu. Ali vi to želite. Šta će vam nešto da činite, a da ne znate šta činite? Ma ne morate guštati u to. Ljudi moji, trading su gušti, razumijete? Ma gušti, majko ti milu, ma pravi pravcati gušti. To je trading. Nisu trading suhoparne brojke, neke krvulje, ne znam šta, ma nije to trading. Nije to trading. Trading je život, razumijete vi mene? Trading je život. I šta imate u životu? I lipih trenutaka, i nažalost žalosnih trenutaka, i teških. Imate i zadovoljstva i sreće, imate i tuge. To je trading. To je trading. A zašto je trading jedno od najljepših zanimanja na ovom svijetu? Zašto? Zato što vam daje potpunu slobodu. Ma morate tradat di god hoćete. Ma di god hoćete. Hoćete u svojoj spavačoj sobi. Hoćete na svome kuhinskom stolu. Hoćete na svome radnome stolu. Hoćete li otići u restoran, u kafić. Hoćete li otići na plažu. Hoš putovat po cijelom svijetu. Ukoliko ima komunikacija sa netom, odnosno internetom, ukoliko vi morate nešto uvidjeti i odlučiti temeljem toga, vi morate biti trader. I to je ljepota tradera. To je ljepota tradinga. Daje vam potpunu neovisnost. Ako danas živite u jednome mjestu, u jednome gradu, pa želite promijeniti lokaciju, nosite sa sobom. Ma čak i ne mora ni taj laptop, čak ste ga imali, ili eventualno desktop, nema veze. Sidnete u avion, dođete negdje po Evropaman, po svijetu, po Australijama, po Amerikaman, samo dođete, bitno samo da morate ulisnuti tu državu, ako vam treba viza da morate malo pitati za neku vizicu, ali kad dođete lipo tamo morate doći, evo, ono što ste obučeni, ništa, pa dođete u prvu butigu, kupite si laptopić i nastavite svoj biznis dalje. To je to. To je trading. Forex Sensei.